Vežba koju ćemo sada raditi jeste jednoručni i dvoručni potisak iz čučnja. Dakle, prva varijanta jeste potisak kettlebella jednom rukom, druga varijanta jeste potisak kettlebella sa dve ruke. Vežba se izvodi iz pozicije čučnja, a za cilj ima angažovanje mišića nogu, pre svega mišića natkolenica, mišića donjeg dela leđa i mišića ramenog pojasa. Vežba se izvodi na sljedeći način. To je bila prva varijanta, a druga varijanta za sve one kojima je ova vežba preteška, druga varijanta izgleda ovako. Ono što je najbitnije za ovu vežbu jeste da, kao i kod čučnja, prsti ne prelaze linije stopala, da leđa sve vrijeme budu ispravljena i da u krajnjoj poziciji zategnemo ruku što više. Ono što je jako bitno jeste da se sama vežba, odnosno pokret, izvodi iz nogu, dakle da iskoristimo inerciju pokreta.